Ekitabo kya Yobu eshura ya mushanju. Omuntu okiri omu nsi tari aha rubuuru rw'okurwana orugamba? Ebiro bye tink'eby'orikukorera ebihembo. Nk'oku omuhuuku ayetenga ekiicuucu kandi nk'oku orikukorera ebihembo abiteegyereza, nanye nikwo naahirwe amezi ga busha kateerwaho ebiro birikurusya. Kumbyama ngira nti nibushesha ryari nkiimuka. Konka ekiro kigendiira ndara ninyehindaguturana burugaho bushesha. Omubiri gwangye gushwekirwe enyogori n'ebikooko, oruhu rwagwo nirugangaara rugaruka rushatuka. Ebiro byangye nibyehuuta okukira ekyokurukisa ky'omuruki w'emyenda, bihwaho ntiine masiko. Aibambe ijuka amagara gangye kugari nk'omuyaga, amaisho gangye tigarigaruka kureeba birungi. Orikundeeba tarigaruka kundeeba bundi, amaisho gawe kugaraba nigakindeeba ndyabura. Nk'oku ekicu kiyayuuka kikabura, nikwo orikushuuma okuzimu tarigaruka mukaye obundi, kandi omwanya gwe tigurigaruka kumumanya. Nikyo ntarikubaasiza kwezibira kugamba, ninyija kugambisibwa obusaasi bw'omu mutima gwangye nyetombwitwe ahabw'entimba y'omu magara gangye. Nyowe ndi enyanja nari ndi omugoye waza kuntaho okundinda. Kundagire nti ekitanda kyangye nikiija kumpuumuza, ekitabo kyangye nikiija kutuubya aha busaasi bwangye. Obwo nonkangisa n'ebirooto, ontiinisa n'ebi oyorekirwe. Ngunyihemu okuteebwa aha munigo nkafa okukira okuguma mpwire aha magufa. Amagara gangye gantamirwe, tinkyenda kugumaho, ndeka ahabw'okuba ebiro byangye n'ebyabusha. Omuntu ni kintu ki iwe okumutunguura n'okumwetaho okamwetaho, okamutaayayira buri kasheeshe, okamugyeza buri kaanya, oryahisahi okutanyihaho liisho n'okutampa akaanya k'okumera amakiwante. Kundabe naasiisire, iwe omurinzi w'abantu nkwisize ki? Ahabw'enki ompindwire ekimaaso? Ahanki nkubeeriire omutwaro? Nenki ekikuzibiire kunsaasira ekicumuro kyangye okanyihaho ekibi? Ahabw'okuba hati naaza kubyama omu mucuucu, niwe oryayezirika kunsherura oshange ntakiriho. Nikyo ntarikubaasiza kwezibira kugamba, ninyija kugambisibwa obusaasi bw'omu mutima gwangye nyetombwitwe ahabw'entimba y'omu magara gangye. Nyowe ndi enyanja nari ndi omugoye waza kuntaho okundinda. Kundagire nti ekitanda kyangye nikiija kumpuumuza, ekitabo kyangye nikiija kutuubya aha busaasi bwangye. Obwo nonkangisa n'ebirooto, ontiinisa n'ebi oyorekirwe. Ngunyihemu okuteebwa aha munigo nkafa okukira okuguma mpwire aha magufa. Amagara gangye gantamirwe, tinkyenda kugumaho, ndeka ahabw'okuba ebiro byangye n'ebyabusha. Omuntu ni kintu ki iwe okumutunguura n'okumwetaho okamwetaho, okamutaayayira buri kasheeshe, okamugyeza buri kaanya, oryahisahi okutanyihaho liisho n'okutampa akaanya k'okumera amakiwante. Kundabe naasiisire, iwe omurinzi w'abantu nkwisize ki? Ahabw'enki ompindwire ekimaaso? Ahanki nkubeeriire omutwaro? Nenki ekikuzibiire kusaasira ekicumuro kyangye okanyihaho ekibi? Ahabw'okuba hati naaza kubyama omu mucuucu, niwe oryayezirika kunsherura oshange ntakiriho.